Biakamal Kanur online TV channel bana ler me bana jaling ene biakamal ler balingwa me ler mishalat international community ka kwimal kamantara wecha ka South Sudan teka dol mishkana dol mo dol mishete ka nindang diok ka dol kana kariktin kontalat ka rodien ray ka South Sudan ka jan ler me men bana lingten alla netin kontila kwar unimis karaja dan lat kene kene belka ke ka ta dan chimal che beka jere wi ka South Sudan ka kene she kan te kariya ne kono te kariya ka kwar ki politician ning South Sudan ko shi kan gorno bi kan mal bi kan jata wana international community kan lat kan lon ko de mal dar bere wi ka South Sudan dum do ci kum South Sudan te janok ban man dan ci kan lat go hatan ban je kuleling ken yam ban je lat ka tuknat ka kore baje kwen ka English ka dobran ci kan lat ka ja ci mi dite mi cek chana minutin mandan lero do gwasame mi jiram jidit goro jeno dere subscribe ka de notification bell de twain ko de lero de kan jamal ashub ka ji gwasa dan pay ka bere ban lero ban je linka ta dan ko ke jeno chamal chaje yar kuma South Sudan kan o ci kan gorno ba kwin gwin ba jalat namo mi chalara tama jen kon ko lingon gwas me rojan shalat international community shol kan kuma South Sudan la parte ne ki bondi ala kontre wi ka South Sudan SPLM mayo kan bondi ala ko ken en o de kan mal de kan jakata wono ki de kan mal de kan lat kan mu wete sia mal chaje gorno biaje no kam no kun tele dom de mal dare ben keja wude me jen wure dan shol ka Nicholas Isom jen Ramadan la kwar unimis take raj mi chokon gwada me gorno baje ko lo kwen yakatok English akabaya nyaw kwen yabaka tokna Nicholas Isom, head of UNIMIS, said there are many who argue that the failure up to now can be attributed to the failure of the international community to provide funding and resources for the election. Ajane dobadan and fail ke Queen Guinea ke Queen Kware wika South Sudan kabraya dana chalat ke chala the international community kan te tedo ne ko tele yotu ngun kan ke kwaktu ngun kan ke telat ke election namo kane shi talk tele UNIMIS mitegatin ka dobran sharar ka jagwama. Well, I have to make it absolute clear there is a lot of penny. There is not one penny that is coming for this election if the South Sudanese don't indicate the political will to implement this electoral program. Can it tell a real meba your pinchang akel mekan kuma South Sudan mekan roro kon realeka be mal bejan no kam da karwade lo bi kan politic bi kan lat pin abikan goro be mal be bere wi ka South Sudan ajanesi UNIMIS ke UN chicken na be fanta real bukan Europe ka kwide. If this conference failed to produce any step forward, it will only compound the sense of disappointment that people have, and with each sense of disappointment come a loss of confidence in the political failure. Ajantin kon lat ko rodin gwada me ka nyura na nyur ka je ko kwi kwen gwene ke ka kwi mal kare wi ka South Sudan muete en dola me badul ka ndang dioko muete che chu gwasde nyu da jagwan wo telembro do lut ka tadan en ba kwen gwene ke kwen kwar ba lat ka je kan tadan de mal dare ben ka jere wi ka South Sudan gwaza me men biya ngach ka kwi South Sudan la tok lokan mal lokano de kwen gwene de jalat antama international community jen ko kan jodi la toba ka tadan ci ko dol gaje ko la ka bel ken o ken telefon mun ken me ken ko la dem ken me ken ku me Sudan me ken ro ko real ka ba mal be jenok ken changa tarif chaje bu mun changa real chaje bu la dare mal kan mo ki ko ku ngwene jero je dan ci ken lat janana goro de nyoy kel ene ban je mu den bi atamal babay